Yang way pakonan Pohnpei nan uya kupur toror kasilisak siluwat. Ranwat niya sil tisamper yaisak paran kauna riya getriyak silu. Oran tororwat. Jailan kagan katla motail. Haiban patawan Soljan and Kalwatato. Deacon Mauricio the silabe when kakulian tried to tiangki low and retungata uya kupurwat. Kalangan apa lagi Pohnpei itu maluau mereka tun kubura buyan kak warong o sakara kubura sola benenila kan katun kai ku malnuwa warok so kon Pohnpei ni kon ki sonan kan ko sukan ko nan kan ni ko kapal penjaya sen Pohnpei mumuso ka bumento siya pagmal katun kubura kai katun lolo mal katun lolo em katun sakar ni sansan nilang langan kotsang kotna kotlen sarawi kaunoan Kadkadaur mail samat kot kalangan kot limtok kot Pwuhng kot Nepal setungolian katung ko sakisen pain ko Emmanuel makatkatia red nanarayra na so kasampal and at season what niya kaskasik katkato sabal and sabal mamuyaros ang tit. Patoti ang ranwat kan kupromi yayiral ko makum katun kuprayer when ka kuyaramas apapalito ang paywat o kuwakan koros and sabal mamukabitun kan. Niyaral pan patoti yung nan aral tumal tatok ranwat iwali naral tiyo pagi kupromo kalangan ng sarawi and kakawit aman ray kuirakan marapan mama sani ke pato wan ranwat and kakuya ira kay mapan uya kapoipan yeyas te mamor and paywat at melel kiskan may ray wululian ng mulot kom katun ray o tung sila general ng saraw ranwat pon lole laral pan sapali ng sapul maray taray small wasan kusan napukat koros ulian dikit koros o sakarki nilang kapay and sapul mo mayarot at kaun at som kamaur yesus puti numaran sang ona sapul Kalangan Deacon Mauricio ko lolo magamulian ke getai tiar o langata sapul matai uya kupur tail kaker katla montai Iban Pwuhng Chief Clerk Puan Patulang and Eternal Puko ye roll call kami Chief Clerk Senator Sen Abram Amen Senator Kiko Abis Jr. Amen Senator Isaac Artui Senator Ricky Carl Amen. Senator Tucker T. Daniel Amen. Senator Sonsa A. Edgar Amen. Senator Wilfred H. Edmonds, Senator C.B.J. Edwin, Amen. Senator Brian T. Esite, Amen. Senator Jack S. Harris, Very good, Clerk. Senator Helgena J. Johnson, Amen. Senator Stevenson A. Joseph, Hey. Senator Alfredson Latorre, What about mine? Senator Sandelina Leca, Senator Miguel Mike Loyola, Senator Casinda C. Ludwig, Amen. Senator Magari Miguel, Senator Erolina Smovic, Amen. Senator Sheldon G. Neff, Yet Amen. Senator Nelbert A. Perez, Amen. Senator Mitro I. Simina, Amen. Senator Jason A. Walter, Amen, Chief Clerk. Mr. Speaker. Hey Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Chief Clerk at Chancellor magtail sa bulman ko quorum
Mona tail ban katla to patola montail and record and reflect me Senator Loyola or Senator Edmund excuse sang and we have put ranwat. So kita sabul malik forum mal kuproye beringat kuliah tayo dia uya sabul matai sakaratan Kapwuhng mele sakaran misik o Kapwuhng lap kang kuproye nilap wow lap kang kuproye rapsoko wow lap kang kuproye shoko Pwuhng ki sabul malikan ko nala lengko nanganiay ko. Wow toro rong labalak kiti koros dan palian tiak momocho o government, national, state or local government. Wow ke kabinan Pohnpei, the Honorable Reid Oliver, karyawan kabina. Now we are acting governor Francisco Ioannis. Wow ki siyong kopong labalak Nelson Joseph o yang amu siyong kopong kan koros. O sakset waun ki Vice Speaker Michael, Lord Leader Abram, o Honorable Senator kan koros. Ibilman waun ki opo na siya lang siya marokan, o loy siya seriso, siya masakan. O koros nan chamber word, men Pohnpei koros nan chamber word, men Pohnpei koros pong kalap word pong tagapaypaykan, o nan-way loud kan maslikan Pohnpei. Raket o koros patrang uliya pumailkan, nan wiya kupur toror kasilisa kriyawat. Thailand kakan katla mo tail ay ban po na sa floor leader Abram buwan kalaway tail na guyak po. Kalangalan ko may Mr. Speaker kom kupura mo na iban yang sakasakar ay tunggal sakaran wawan kak puli sabul mamu yang muncungal me pay tayo tiyak nilang usakset ay tunggal wawan kun kami Vice Speaker wawan ki Ria yan naropal Senator kan koros ibil tunggal mo wawang rail kan may patyang child nan kalari may siyang ranwat Ijwal sekaran wawan bil pajoyang sama child karyawan kabina yay Honorable Ioannis ran maun Kapwuhng Merry Christmas o peranin kasugoto para Pwuhng men Pohnpei koros ng kalal pajoy lel iralkan na kokosan maslikin Pohnpei maing speaker kom kuproye nuwaw ay man pajuan bagi child kak kasamo mele liralkan me pacyang child nan kalari me siyang ranwat women pajuan sabi kita sa child karyawan kabina yay Honorable Ioannis men pag child kasamo kiyo labo-labon kalangan speaker o iralkan me bil pacyang kom kuburaya buyan kak watakata aral chungaladakan Uidan pajuan cep kita wan peron Wilson elkan perker te lukan telan wanek Speaker and councilman yay Speaker Anton te lampoin ispau o sabol mete chwal warak Director and Small Business, Director Pablo, Telepen Rolang. Israel staff kan may pasosang Micronesian Legal Services yay Attorney Vincent Caleb o yang Directing Attorney Tonali Daniel. Women manakap sang win madalim mauya principal in Colonia Town yay Colonia School may Jimmy Callen imen pagitak challenge ayay Israel buwa me pasyang child nan kalari mang Mrs. Speaker imen pleo pagitak challenge kat kiyang Israel ew labalawan labulabun Speaker Vice Speaker kami kalangan Speaker ay tunggal sakaran wa pang kupromo kuligwa ay tunggal sakar inga kuya ay tunggal ran mawon mesik pan kubur pwede sakaratakan na patron nilang Speaker pwede sambung kasampal met dahil po na sa Israel po ko Abmang Speaker irailakan may angkat patonan kalari ranwat akunong katalang bilka kasamogang Israel kapangin papolan Merry Christmas para kapay makasip kami ang irailakan o sabol matrail at tunggal Merry Christmas ang way pa ko ng Pohnpei pag session mo talangata
ni Merry Christmas o kasik pepol kapay ang Pohnpei chorus. Dalang kakpalikoy pagkitalang kita logolog ang ni Merry Christmas. Kalangan Speaker. Kalangan Vice Speaker, kalangan ng Floor Leader, Vice Speaker, pwede po namangi o ran mawon. Merry Christmas o Pahrek Chancellor. Itong alkapong o Acting Governor Yawanis o Israel kan Floor Leader sa o pwede ang may pulikiti sa pulmamailan siya o pulmamailan kakiyang kuya kupuran ranwot. Kalangan. Masular, point of privilege, ay baan po na sa Floor Leader. Kalangan Speaker, itong wow sapal, iman patuan pagkikjailan suspend darab business o churok Yes. Saan sila mga kamagat sa tiyan retro GMA utrapan kamagto tayo kat-kat te patroya po ng basic limao yay retro kami Floor Leader. Speaker ban rotoror kom kupura bagi ajail langat jebene choror watch en ka krean Eisakisu me ban ititi ni limau en January parang kauno riagit ayo dakariam Sila mga kamagat retro Kuran Eisakisu me ban ititi ni alam and parang kauno riagit riaisak parang January kamagat masa ni show poita miya masa nebe Speaker ben pasukan kamagut jalan sebal talapan order of the day may wapali standing committee report ng basic Kariyaman. Saan sa lang mga kamagut sa Floor Leader jalan sa paltala pan order of the day may standing committee report. Pwede yan miya utupan kamaguto ako tayo kat-katir pan order of the day yay standing committee report o iban po na sa Chief Clerk. Standing committee report ng Belmabkisi sa tayo lain di sa silu mapit Legislature Bill ng Bababkis tuway sa silu lain di sa silu sa ang Committee Finance. Kailangan Chief Clerk kasansal may sabul matay committee mo ni may bang report o iban po na sa Chairman and Committee mo ni Senator Joseph. Kalakanan ko may Speaker. Itungal sa karataan kapeng kay puniwawan kakpatsang makomulian kadier momotwocho kalalawasakan makonayan. Toka. Wan kun ko may Vice Speaker, Floor Leader o Honorable Member kan Karusi. Bilmanyang patsang ponaso wawan ki sa pulmachay acting kapina at karyawang kapina. Iwanis o irailakan mapiliyang patsang makats na patsonan kalari. Speaker, bahan patsawan patas apun mo kami diyan mo niyo kamakit kumamot ka sumpal wat chailan kakpakata masa niyo sa pulman kita standing committee report ng lima buki isisak payo lapan niya risik silo pagkakariyaman. Kailangan Senator Joseph saan sa lang mo kamakit sa Senator Joseph chailan katyan ang masa na standing committee report ng lima buki isisak payo lapan niya risik silo koros mo utrong kamaguto masa niya Uwang masa ni show motion carry, pwede motion na carry ay man po na sa Chairman and Moni, Senator Joseph. Kailangan Speaker, bahan patsawan siyang ki ay pagki member and committee and Moni and kakpilsawas wasakan may suchipad sire. Speaker o Honorable Member ko yay standing committee report watch may sungasongan kaporeta nan mumuot. Kamamataan ko sunat ng tapit tuwi sa ksulu lepel niya rin sa ksulu. Kusunit yung panapali anaan paliyo nagun sa wasa Israel men Pohnpei kan me so sa pulman kat sungalan ki kakan ala sa wasan kusunit sang ren rise men kusunit kan yay paluwas me sa ikang katan ki Micronesian Legal Services kuyan kak purala kis patuk uyapen at ikin sa wasa paluwas ang suray-ray, sala limanan magin patsota. Ang magkaroon na administration watch ay kalautela, limanan o patsotang wanan. Lalato nan par,
watch para mo ni watch rega treasure sulu chala wannan me patpatanan sa pamachail budget nan kamutan budget me bana pali para rega treasure tayo repachoto Israel wakan committee me anana pen kalautlan budget mie karape porque sawas me paluwat kun patuan sang national government so janan paran mo ni rega treasure tayo karape kan essential chain masa ni year nan uya ko pur kay tawya malam kay samala imeleta paluwat men kolokol when sabis the level in sabis may right patuan uya yung men Pohnpei ma so kalautlan siya chong paluwat sa pangkakajan na letter rin kak lupukala kay sabis ong right aramas kay mauta na nana sa waswat naradami reports sungasungan kawait kachailan ka kalaute kila tama patpatunan sa machail budget may chalay isinan kung matapo ang totok ng pariya kitresok payo kapachayang chala isinan packet ang kakuyata when money the one church marana na poran kak maintain o kolokol when level in sapis ong men Pohnpei mauta na nana paluwat pan pachutang chala lop tanan packet image iwan wawat marapajon taki legislature kak kachin kupur kalangan no kachkita poran kak tola o uyuya sapis maruya men Pohnpei kalangan my speaker Kalangan Senator Joseph o Kapesian report. Kami Senator Carl. Kalangan my speaker Moniban Patroin kakpateng sabul mo masen sa karatan wow kay paniyo kaping may patroy nilang itong alwaw lapan ko promi mo ang vice speaker floor leader itong alwaw choro rong Governor elect Honorable Joseph or Honorable Senator Kadkadaur ibilmen pateng ko promi yo kupurakan koros kasamo wang di keto patuton sa machail acting governor Lieutenant Governor Yohanes dukayang itong alwaw Israel kan mapadang kitanan kalarin nintuan KAPWARESOU i kapung kita masansal sang Chairman Finance ong sawas kasambalwat pagi MLSC the Micronesian Legal Services uya kami namin tatawag yung kapataben na way na basampayo pati ang Masel pati ang Palau pati ang Kuam pati ang Siyanamay sa kay the way kay men Pohnpei bill kukusan sangin sawas metuwa damet kin patoy long nan account yung mga pali way Kadkadaur eri i yang utung kamumata memia mendeno ansa wan may yang engka kalaut sang met pwe kisawas pukat pilgin apali ananin men Pohnpei me patukwam me patu seipan melel Israel kan me yang pateng kami nemenen Pwuhng momot sa the Pwuhng sa dilibil makin anane sawasin kosenet ong aray chungal charter poren kak tuwet talikan besudakin yang pain tax pwegi aray totoo ya kami namin so dilibil nintuan kosen na tinamar ka ipadawan med puen sansal o anuya iran kupupura mecete kasempat sudah apali je Israel men Pohnpei kan makukusan Pohnpei apali nan way kan may padawan ta oriente de men Pohnpei chorus me padu nan way buka repil ka yang padolan ya habis buka o pergi sangin sawasakan makin ni habis me padu Pohnpei I met my speaker ki kawaitin chairman kalangan Carl, makupunan na si Senator Ned. Kalangan kami speaker mo na ibang pato ay pagkita yan kay sabal magkapuresyo labo sa pagan ko ong sabal me wili apekan puinan ko
Komkatun kupur sabul sakaran wow metianger nan wasan wialamalama itungal sakaran wan kan come my speaker wan ke five speaker floor leader itungal sakaran wan ki samaraw lokan lang so itungal nan calorie itungal wan ki acting governor o Pwuhng patrowaner kapina I tungal wan ki congratulate the governor elect and ria trial Senator Stevenson Joseph, congratulations. O belong beyond cabinet, maybe acting cabinet. Tungal one honorable Senator Scores. Wow, kasamo Irelkan mayang kasam balagi sabal material we alam toro we akem saglan we alam toro and pinin ko kusanet kaisak. Tungal Ire-oralap mepit kamatan kusunet memiyan syawat isriyang utong karape ya putih-putih uwan tama mo ni mesansal while mangi paluwat patrang tama sansal sang Senator Ricky Carl de lukin lang so ite pali nan pelian sapis and government and nan Pohnpei may nan tuyang kin men kolokole ang Pwuhng and Aramas may soda kan Pwuhng iray lawyer kan may pis nisiki aray sawasan kusun na Ram pagkada sama talanga tala ria pugi away. Tengwa ria usilu tala air pil ria pugi. Para bangan round up o yagi arail piling. Ngamayang alan sawaski sawasan kusunna dan private gan. Ibilgin o kinatin sa pugi. Pugi ayanan itungol pungo. En puelta itungol tete en waran moni sotita. Ere esansaler ay suriyang utong Pwuhng putik-itik kumail anana and finance committee o trial senator kan anana and we sabul material pen rup pagtrialan ka pen tiarada sawas lap and paluwat tete sotitar imet itungol sakarata o ansonu su sa sansal may banutum abutik-itik and sansal nan record kalangan speaker. Saya Senator Net magpro-point po na sa Vice Speaker, kamu Vice Speaker. Kalangan Speaker ay tungal ranmaw sapal and kapangan Merry Christmas. Tan ko promoy Riyay Honorable Senator Scores. Kamu ko ay tungal sa karanwawan kakpuli sa pulmamuya mo tungal mapitay ternil lang. Protonan momotuit ay tungaran mawon congratulations ng KAPWARESOU sa kokamu. Ibatawan mo naki acting governor Yohanes. Kamgubra bayan ka kuwaw naki amanol kasampalan kiti pagkakupur yailukan mo imaw kiti na uya man kupuran sa ugsa na uya pilapan rolong apapali small business. Ibil man wano ki tracting attorney liyan palang wen kitiman ma pilso pa'y kitay pagkupuko. Mang speaker manisansal me kawit kan intuan kawitin Senator Carl, Senator Net araya kaldo tunay ang yawananan taki kabantungalo ara pwede wan marapaki o kawit ma araban tungal kanang kakmiya tribal masan opil kailato magayo kasambal kaluwat
kakauta buhen kak sawasa kecai logo men Pohnpei me Catron memoran naranakan Kutik-kutik sang taulul wiapan kasantu men memoran naramasaman wina mereka me pan one boyu me kenale paru me miminan rairan kap moron senama kecil korus panang tepali laut panang and right wood mo kasantu kaya korus anane sawas legal service tapi government wood pengenaramas mau ya tila ba pengenaramas sang musus lalu pengenaramas and kaktana kata pagyaman teran kepikasan artame supaya memutuat Mr. Speaker irananan kasambalyo bilang magmagatin namia patotoleran wat na lekas mongin and magatin cocokan magtail kokono bo kamakamagit palayo kan kalap portasang tonway kumail taulalenay sabiskan mapan puralang haramas ayayo sabis lalma mamalawlaw makakawit kusunat yung ilipan demokrasi kumkubra ibatawan kami lalama mamasan ni rawat abilban non-rela Pwuhng ananuat etete punang owitan akan uyawit pancawa sa droneway imagara tayong pagkikitaling kakarating ito masan bautis Speaker. Kariyaman. Speaker. Pagyan pa to. Kalangan Speaker, muna iban pa to ay tungal sakratan kay Bani wow datong tanong kong tiyang diyar Unki pataton Lieutenant Governor Roy Railkan Miyang Patong Taiwan wat wonkin komo Speaker Vice Floor Honorable Senator Kan Korusya Speaker tami sa insal mo Taiwan wat I utung melel o Service in Legal Services eu service makoyo kasong balong aranas amak Taiwan pokata kecil ran utungata legal services Pwuhng service botanan nan service sin aramas ek me legal service pang pokata aramas ek me banuang irail bananane patrola o seek legal advice sang private company kan tami men patrolan me irail pokata legal advice ong aramasakan me anane sa was foresto ka afford aramas tayo kung mabil sa tuka ko afford pani aramas riya manabanu pa na mga man bil sa tuka ko afford aman sa tuka ko afford irail po kataraman ros tuka po kataramas riya man amak tayo ko sa umpal ka legal advice legal services o legal access tayo bilban na matamatawang mga yawasak tayo bilban kiyang sawas ong irail kan may sa tuka po katasawas sang legal services ari iutun mela ko son nito tayo len kamanata mo niyat po anana pa miya Agtay bilananan matamatawang mga yawasa service in ong aramas tayo may satukak alisawas ang legal service Pwuhng legal service satukak sawaso aramas riyaman ay sa utokis yawasa katay ban patuwan sang sawas ko yawasa katay ban apaliyata aramas manasang ari kamanamandan mo niya iutung katay kamanata aptay bilananan matamatawang mga sawasong aramas tayo may bilananan may satukak access legal service ay sa umianan. Kalangan, Speaker. Speaker. May kubro, miya may patungan taray tungal nilima rail, iban po na si rail, mamuna iban po na si kumugot na miya. Iban po na si Senator Perez. Kalangan, Mr. Speaker. Yang karyaman motion na Pwuhng ang sumama kong katkiyang yaiman at yung railgun batiyang yan. Opil common, we are itong sagradahan Pwuhng o wawan kuburan sa Marail Court. Pagkubur mama chancel po naman tail chorus ranwood. On common Speaker, Vice Floor, three honorable members chorus. May bilman batang Vice Speaker o raigan po na share, raigan katkat po na share. Opil po na share.
Olen kecil cemat reni menjadi sawana mas terpilmet. Me lang-langi soligen ti peranut. Mendar mau tak hitaran kedin lapo-lapo. Si William Grelti o pun solo kiol kasang balman. Mr. Speaker, I Pahrek sao mamoni tuk-tuk agdai benana kasan Israel tu asal agis maraban sana mau legal services and so what sort of accessible on each kan natin tagawil paro o udah sebang we have the first priority on legal services re pun mesanjal ranut itar Paiban keberayang sana rail wasaraban santi bagi rail bluya officers in submarine molan ko pun Pohnpei state akan kag pilkarani was para tau panen ka sana mau I Pahrek kuburgan o kapangaki governor elect bagi essential nan submarine kuya kubur kem seglam ia uram baruan 6 kilo ng floor amendment mapahini pilpain baruan takidan kag paroy isang pwede tawag na engak paroyang anan kasambalod aymat speaker kalanganan kuburamang pwede ansung mo na may moyang kalangan miyada masinaban irawat magkuburin po na si Senator Carl na pilkawatan ng lima Kalangan main speaker kaysa bali sa karanwaw o ibillo kayang itong alwaw Israel kan me kadlong padolong nan kalori ng kapanagis laban roalong suligan titip itong alwaw and duduwa depan kupurakan kabeng ke kawit kan koros mamiya pergi sama matahil tatok akan mag nan men kabese kan tatok kesempal wet tera kesempal wet and tete yang men Pohnpei wasa sudah lebih rapat aja tatok legal service kayu renkak sewase men Micronesia orang sawasin kosamit epiluya uya pentatok ren nanti yang asuh koros ira kapal kan makin kara yang paleria we upene sudah ler malang kopung nuwo kinanta tawad rabane wang paleria Pahrek met sa apis lab mera kinapali ki ananin sindukawon kaula sindukaw kan nabilgan anana puen kawai tata kasantin kasapasap nabilgan uya pukuan kamau ong nan dengan palikan makin yang kapalin sorte togpen ranwat aray tatag pil chela bilo iray bila pali ananin ko sunat kasampalyo mamomotwat ka manala so kasamalar domestic violence mesensal nan report rabil wagi Pacific Melen Micronesia kasik kita iban son kapalin melmel o sangtikan ko ugdaglan angin nan wewe paluwad pilkadela pala rail puka o yang sewase Israel kan maganda yang kapalin sangan apal metuwa te mabukat mintuan out-outan application ako oriented matatawagan legal service esote apaliyate ainso me paleriyaw kenuban ainso me apali paleriyaw me kenuban uyaray po ko present tiki-tiki me kin lelamalang ko pong kapeng ke kawit memiyasang Honorable Senator kan koros ay pagi kupurata ilan chela piyang tatak kasambalwat o anan karwarwat o apaliyatan wan matang koros kamelele me udia pete nan Congress pil kasambal ke tatakot wagi yansaw o uya pen kamagati
saya kan ai men kamelele me ime rekating gila wen sawas mereka napali yang men kamelele ma ban sansaler one morning ban lo tinantian tatawad Kongres ban belewa pali o kaitang utan wen mereka pukaku ang kecil pemen Pohnpei kan ente son kapalin ale sawasin kosenet pwede sa bulletin mo ni Mia FSM aiwan me sansal me pada bang kupuratai ari kapung ki yun pek kidal kedriang kupuratai udung ata kidal engka ketlamu Kalangan Senator Call ipadrawan me Mia motion en rutung itu masin pe abisaik pona sa kamagito pwede kamelala me kupurkan kawait Mia te atang mayang kupura iban pona sa Senator Atwin o Senator Harris pwede rabiliang kawada nilimarakan. Kamu Senator Atwin. Kalang promi Mr. Speaker mon ibang patroyang ana itu malan so ay pilman yang patang sabung isa karatan kay puni wawlap na miya. Melel won ke paraton acting governor won ke honorable member kan o Israel kan mayang patang trial mention ranat nan chamber wat o masliki. Mo Mr. Chairman main Mr. Speaker, kawawayo ay tunggal chairman mo iman aledita clarification po matmatawiyo tamiya tetawat niya tayo pang kamanata ita me ba napali men Pohnpei tama sansala ba napali Pohnpei branch Re kaiti kasawa main kawawa me uyaw na Pwuhng main niya dahil pang kamanata senwat mamiya wasagis me restrict ang tamen Pohnpei main me pang uyaw pwede kawawa patawan te kasaleta me pan sawasa men Pohnpei at niya impression yung me itamen Pohnpei me banggakan sawas. Ere isirabil no wawoke ya kosantian MLSC me ma mintata taik mkamanata te tapukat ma men Pohnpei tamarang rapana pali te ime te tapukat pa napali Pohnpei branch me banapali isme pa rapen sawas lawasa. Ore main ong red imen batuan me inanutung main ong kawawapan makatai bang kamanata te tapuka abana palita men Pohnpei mo batuan me main pwede Pohnpei branch met abang main napali main leplautin aray tunggal da sa maray customer pamen Pohnpei main agagate main kawawaw at pilkara kayang Israel kan kukusun siyapat isuto bilwiyamen Pohnpei paambil kapal ki approach service wo imatmataw yung magtayal restricti yang tamen Pohnpei aray ibatuan tamet mami clarification ng irami kasaleta mau masuk sa bil kasaleta men raised issue kalangan Mr. Speaker. Senator Atwin pwede ramasan siyang kami ulit may para po na Senator Harris. Kami Senator Harris. Kalangan Speaker padang tunggal sagaran kay Pwuhng magom tiyang gear malwat ang kamiyo Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator Pwuhng Wanggi Paraton, Acting Governor Iwanis, Speaker Anton, Uirailkan Korupsian, mayang patang tray ng kaler. Imin yang ada saya tama sansal sang Chairman Atwin. En sansal may Pwuhng utong kamudahan ko sunod mamia. Concern में संचल संग chairman Atwin ikachambal के Tagoros mangi patrowan ma corporation yung niyan siya ma donation the
ya moni kan ko yan corporation kaidan branch office में गना पली moni udan HQ the headquarters में बना पली moni funding koros में को बने nan corporation का essence में headquarters rearrange in appropriation ban minimum ban general udan apportionment in subsidy going ran corporation of an apportion into one headquarter office ko sa net okay head office ko Russia may intention in legislature what monument legislature man kat kita the patron dan the dog to satellite office in Pohnpei amoy no konangan mi langu chiunan chilo restrictive funding on the dog at office in Pohnpei kasambal buagi ikamelele me state trigan nana vecham piliangagi wasa micro subsidy gen go sang nan go rearrange subsidy go kolanan corporation o general subsidy wa formula yung nadir mindada mamoni go sang siban Audan Romanek pasang ang datogang satellite office ko Russian unless ma-benefactor man restrictive maudan moni ban datogang ito wasayo ma-benefactor mawi kalangan speaker ito may mga salita ang siya mabuagi ikamelala mapiluwat pan ang watawat kayo miya anana bentek siyang tabuang kakapwalito satellite office in Pohnpei mayay kupuran madamadawa satellite office in Pohnpei pagpagiran legislature amayin kakapulta murunraan mo kalangan Senator Harris kung kapesa mabisahin sa isang kamuy Senator Cart kalangan may speaker kaysa pali sa karan wow ele kawit na miya padawan clarification may nong dahil into natin uya ben Pohnpei imabasa natin bangkat kita kesabaran kita sa waswat bukan memang kasan di legal service arai tungal o tama bagian tatang di ninduan sangan monument dua demet dua sang wajib ko mga liap palau kuam seipan rupiah pusai ibil man kami lelema arai pada wan long monu pueki tona railway apu taikat kita mau bukat nintuan ni padawan mana ne sabi suat sabun man ke koporapor Pohnpei yang Pwuhng nan tatak kasampal wat we have been legal marail darai tungal arai pan tatak yang mesudo yamen Pohnpei and there we are karam Pwuhng elayang ada sabun walwat na ban sa wasa men Pohnpei imay sama-sama padong men Pohnpei wasa sa Pilipil may padpatunan way bukat rin sabon man ko kapalapot ranwat magday bang kamanata teta kasambalwat agday yanger kanang anumiyang nan meteta kasambalwat niya bang kanana yang irail John way kan ni Arael Eubena kawata may condition legal services kalangan may speaker kalangan Senator Carl kapyung ki sakaratakan ta kawit kan essential ikamelala me kawit kan koros koneng essential dahil ka kanapali nituan kawit pa na essential sangar Senator Harris mamiya anana pen amendment ang tayo amend lakap patrola non-question